Kei te kahatautoko te minita I ngā take mātauranga, I te hia o te minita I ngā take Māori kia arotakengia te whakapaunga pūtea ki ngā kaupapa reo Māori. Hei tā Tolly I nā te inati o te pūtea e whakapetongia ana ki te reo. Engari kāre I te marama me nā e whaihua ana taua pūtea. Ka kata a hau, ka rongo ana a hau I te kā. Kei te takiwā o te kotahi rau e 50 miliona tāra, kei te whāngai hia ki te mātauranga reo Māori. Kei te whakae te minita mātauranga me aro mata wai, te kāwanatanga I te hua o tērā pūtea. I think there's definitely room for improvement, certainly to make sure that we're getting value for money and that we're getting results for the money that we spend. E rua rau e 25 miliona tāra te tahua pūtea kei te whakapaua ki ngā kaupapa reo Māori, no te minita Māori te whakaaro ki te arotaki I tērā whakapaunga pūtea kia kite ai mehe whai huana. I think we've been spending a lot of money and not necessarily knowing how effective that spend has been. So this is a good opportunity. Tērā te tautoko a te ropu reipa me arotaki I te hua o ngā kaupapa reo Māori. E mea pai tēnā, hei rangahau tia tēnei wene mea, engari kāre e whakapono ana, e mohi ana te kāwanatanga me pēhea rātou e āta utua te muni. Tōku nei hihia kia kore rātou e maumau hia ngā pūtea I runga tēnei rangahau. Hei te tai te tū mai nei ka horai nei te minita Māori te arotake ki te motu. Joe Glenn, te karere.